hayaget tur jangkep make sami nggih. Sadurung kakawitin ngiring restiti ring ide Sang Hyang Widiwasa antuk ngaturang pangasungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Alit-alit sami pasti kesana kena rahayu. Kantun semangat nggih nglanturang pelajaran basa Bali rahinane mangkin. Semangat Bu Guru. Nggih, Bu, atur semangat, sareng. Bu. Nggih, sareng. Dumugi statek kena rahayu ngemarjang swadharma lan swakarya. Sane mangkin sadurung ngawitin pepelajahane ngiring berdoa sejenak, doa kawitin. Inggih, puput manut sekadi gatra lintang ring WA group alit-alit sami sampun download materi ring Nesa Learning nggih. Tur maning ngresepang daging materi pidarta basa Bali punika. Nggih, ampun nggih. Ampun Bu. Sampun Bu Guru. Sampun Bu. Ampun Bu. Inggih wantah sami sampun ngwacan materi punika sane mangkin alit-alit durus metaken tur wedarang sane durung tatas indik materi sane kewacen. Antuk galah durusang. Sampura Bu. Nggih. Wenten sane durung tatas uningin titiang indik napi binanipun pidato sareng pidato Bu. Nggih, wenten sane metaken napi binanipun pidarta sareng pidato. Nggih, iki manik niki metaken. Inggih sedurung nika Ibu nyawis pitakene manik mina wenten alit-alit sane tiosan sane uning binanipun. Nggih. Wenten sane jagi nampenin nggih, Komang Wahyu Mahaputra. Nggih, terus Komang pidato nika nganggen bahasa Bali. Yening pidato nika ngangge bahasa Indonesia Bu. Oke, inggih patut pisan nika Komang Wahyu nggih. Pidarta lan pidato yening cingak saking bahasa sane kaangge jelas sampun mabinayan. Kan kenten? Yening selahin saking suksemanipun sami patah santukan kawedar ring sang sareng akeh. Mangde presida keresepin tur kelaksanaya. Sane mangkin sang sane mirengan lan sang sane ngwedaran pidarta punika mangde tatas mabasa Bali. Enten taler sane mapidato santukan sampun nasional pastike sampun samian wanget tur tatas keuningin. Karis wenten sane mapitaken malih jurusang. Tiang Bu, Inggih. sajroning tetingkesan mapidarta patah napitan sareng puisi Bu. Nggih, sedurung Ibu nyawis pitaken puniki minap wenten alit-alit sane tiosang pacang nampenin pitaken semetone punika. Nggih Bu, tiang Bu, yang menurut tiang nika patah Bu, santukan ngangge intonasi Bu, nanging teks manten nika sane membianan Bu. Inggih, wenten sane nampenin inggih sira Yen Gusti. titiang nika Nggih. sane sampun wacen tiang ring materi sane sampun icen Ibu ring e-learning, Nggih. pidarta nika mendaging intonasi. Nggih. Nanging intonasinya melianan sareng puisi. Saantukan puisi nika sane ke masiang. Bu Nggih. Guru dadosne tetikesnyane pasti ke melianan. Guru. Nggih, tetingkesane pasti kemelianan. Nggih, suksema niki Gusti Ayu Intan nggih. Inggih patut Bu. pisan nika Gusti. Yening cingak ring wangun nyane pidarta nika boya wenten ring wangun sastra. Yening puisi tuk wangun pasti ke unsur penghayatan, intonasi lan sane lianan. Punika melianan apapun puisi sanes serta maktayang utawi ngedeklamasiang punika bebas tetingkesane nangis, gedek ngakak, meguyang lan sane lianan. Nggih, wantas sapunika presida unggahang Ibu wenten sane pitaken nggih. Enten nggih. Nah, santukan enten-wenten pitaken mangda alit-alit resep sane mangkin Ibu pacang ngicenin contoh video pidarta sane sampun papahan Ibu malejo bos durus cawis video punika indik wangun pidartanya nggih. Nggih jantos nggih. Nggih, sane mangkin Ibu jagi ngunggahang videone. Durus cingain nggih. Suksema aturan titiang majang ring pengeter acara antuk galah sane sampun ketiba ring dewa titiang. Inggih, idadane sareng sami pemekasnya nih majang ring panureksa sane dahat kusumayang titiang. Para gurung miwa atiti sane wanyang titiang. Nggih, durus unggahang sira sane uning indik parindikan pidarta sane kewedarang Ibu
sane keunggahang Ibu Iwau. Nggih. Tiang Ibu, Nggih. video sanering video pertama punika contoh pemahbah utawi purwake saantukan mendaging panyuksama wiwah pangaksama. Nggih, patut pisan nika nggih. Video punika lantarang inde pemabah utawi purwake santukan mendaging sane kaping kalih mangkin Ibu jagi ngunggahang malih. Ringgalah sane becek puniki, lugrayang titiang aturang pidarto sane mamurda, sutinde ring basa Bali. Inggih, wenten sane uning perindikan pidarto punika. Tiang malih Ibu, Nggih. ring video punika contoh pemahbah saantukan nyobyahang indek murde. Nggih, sanika nyobyahang indik murde. Nggih, malih mangkin Ibu ngunggahang unggalan pidarto kaping 3. Indek kahanan basa Bali ne mangkin. Mawet saking abad 21 ne puniki, sane ketah kebaos era globalisasi, pinaka jatma baru, akeh pisan ketiben pikobat miwah panantang sane patut iatnan. Inggih, kira sane uning niki bangunnyane indek napi. Tiang Bu, Nggih. ring video punika contoh daging pidarto santukan nelantarang isi utawi daging pidartanyane. Nggih, sama Evi. Nggih niki nyobyahang indek daging pidarto. Nggih, Ibu lanturang kaping 4 niki nggih. Inggih, wantah asa punika sane prosida aturang titiang. Yening wenten kekirangan atur titiang sane metu sangkaningtan kerencana teraris kawirasa ring pikayunan ide ratu ide dani sareng sami. Nggih, kira sane durus jaging wewehin indek pidarto kaping 4 puniki. Tiang Ibu, Nggih, kira nika. Novi. Nggih, Novi durusang. Ring video punika contoh pamuput santukan madaging nunas pangampura tur matur suksema. Nggih, patut pisan niki contoh pemuput santukan mendaging matur sugeme. Nggih, sane mangkin inggih samian cawisan alit-alit punika nggih. Sawisan utawi jawaban alit-alit punika patut pisan. Tur maning sampun tatas ring wangun pidarto puniki. Sane mangkin mangda sayan telep lan terampil ring sejeroning pidarto puniki Ibu jagi ngician alit-alite makarya teks pidarto ngangge tema sosial. Karyanang teks punika ngangge tulis tangan ring kertas double folio dagingin nama, kelas, color, nomor absen. Foto ke format PDF serta ring penugasan sane sampun wenten ring Nesa e-learning. Genahnyane malih jebos Ibu screenshot ring WAG. Nggih, sedurung Ibu sinap pepelajaran puniki wenten sane jagi ketakenin malih utamanipun indik penugasan niki nggih. Dan sane jagi metaken durus. Tiang Bu, Inggih, Baby. jagi mataket. Inggih. Berarti dadas kan nggih judul mau pusana sana becek kepura Bu. Nggih, dados sanika nggih santukan ngangge busana sane becik nika sampun bertemakan sosial nggih lingkungan nika dados nika dados nggih nak nggih. Nggih. Nggih suksema Baby. Inggih dadosan nika sampun patut anggen murda kentan taler alit-alit sane lianan tema sosial puniki akeh nggih. Presidayang muatang judul indik kahanan jagat dimakin presida munggahang dados judul. Ainggih wenten pitaken malih sedurung Ibu sinap nggih yening nenten. Nggih, yening nenten durus sinap antuk para masami. Santai.